indodana ubani onendodana ekhaya ubani una indodana ikhona umfana wakhe into angayazi ngawe ikhona ba ingoku yakuthanda makungenzeka manje usuzohamba emhlabeni umfana wakho uqala uthini kuye bafethu ngicela sikhulumeni indodana yakho wenze njani baba umtshela yonke uthi mfana wami ungabhediki mase nginjani indodana yakho ihlala la yazi yonke into ngoba igazi lakho lelo inyama yakho lelo kusho ukuthi mali ithi iBhayibheli singamadodana lisho ukuthi sizelwe anje angizalwa ngoMthuli mina hayi ngizelwe ngezwi likaNkulunkulu ngizelwe phela emaphakadeni mina ngangivele ngikhona nina mhlawumbe naningekho mina ngangikho ngesikhathi uJesu edweba umhlaba oh haleluya uMathesaka chapter 8 verse number 22 iBhayibheli wathi edala umhlaba egijima ehambe edweba uyadweba ehlenyunga ngangila ekhuphuka eyingcweti ethi uthi uyehla nami ngila ethi umlwana lwandle imala ngangikhona phela ave kumuntu nje mina ngiyindodana yebo indodana so ngazi yonke into mina nje ngeke ngife lutho njengoba ngangena kule mnyama lengingena nje kuyona ngafa kunyawo nje ngangena ngoba ngangengunyathela umhlabathi ngoba inkazimulo ubaba anayo wayinika nami njengoba ngehla nje nginyathela umhlaba ongeke kulunge emhlabeni ngoba phela mina incwadi Genesis chapter 1 verse 26 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuse ubaba obone mina angisho nje ngoba iBhayibheli lisho kodwa uma ufuna uJesu yeka namasonto befundisa niwavale nigoduke ngoba bazalwane siyababona every Sunday beze esontweni bese kuba ngoba ufika udlamini emini every Sunday so ngamagama ombonile akuyona impilo le yenyama impilo kamoya asibona abantu benyama njengoba sibona simina emlazi nje sesake samala sizofezekisa izwi sesize ngenyama sayesaba kumoya sina sasikhuluma nje futhi kumoya funda uyiwo umoya uqobo lwawo oyayofakaza leli ke lithi umoya uqobo lwawo leli kahle umoya akave kumoya nje lo umuntu njengoba ngikhuluma nani njengenkosi ngikhuluma nani ngomuntu okhona phakathi kwethu phakathi kwethu awuthi bandaba lisana kaloku yes yabona mzwana iqonda kahle into engikhuluma ngayo ngiyantshela bazalwane uyovuswa ebusuku lo muntu akathuli ukuthulele ebusuku athi my friend vuka kuyathandazwa manje zisho zisho ngoba akagcini yena ngokukhuluma esontweni no lo ngikhuluma ngayo mina akagcini esontweni lo ngikhuluma ngayo mina uthi drive imoto abexoxa nawo exoxa athi yini lento ecabangayo uthi ulithi khanga ulithi athi ucabangani uthi hawu uzuthethe ngicabanga iphambene naye ngoba si yebo sembethene
Ngathi angifuni keyboard. Izosisanganisa. Sembethene. Mina noNkulunkulu akuyona into. Oh, engathi umuntu nganembule la prophet of God. Bengicela mfowethu ngoba you are a man of God and a prophet. Mina ngivele ngiyibiza into ngitayisela manje. Ngithi mfowethu ngicela uhambe ungibuze leNkulunkulu. Uhambe umbuze uNkulunkulu ukuthi mina ngubani. Umbuze nje ngamfowethu. Ngoba sohluwana nje uhambe uyolala manje. Futhi uthandaze mina of God uyalazi ibhathini olithintayo uma ufuna ukubona uNkulunkulu. Umbuzi weNkulunkulu le ndoda kaNkulunkulu. Ubani lo? Ubani? Angifuni ukuma phambi kwakho ngiyakuroba. Ngifuna maphambi ngoba mina ngicebe ngoswenze wenze umshoko omngaka washo uNkulunkulu umfowethu ezulwini noJesu nomoya ngcwele behlabo bonke kodwa ngishingile lokuzwo millions of angels sabona umusi savele sangena emzini sahlala wahlala ukuphelela kwakhe. Oh, vile ngisho kwethu hambani nibuze njengoba usuke ungizwa ngithi angifani nabantu ngisuke ngisho iqiniso ngisho wangibheka ebusweni ungabheka bongamuntu olenjini akekho nathi ufana nami. Wait, ukukhona kukaNkulunkulu behla akuthi uNkulunkulu nithi umhlaba ezulwini owamwazi wahluka mangiseswazini useswazini mangisegana usegana mangaphasi komhlaba ungaphasi komhlaba la ngikhona lo thandwazayo kuthiwa ezulwini okay saxabana nalowo sonanga ngoba lo wangeza ngihlale kude naye wamphoqa lo wami ukuthi avela hlale nami ingakho ungelula man of God ubona ngoba uhlala nami uma ngithi ngiyongena nje lapho la koniwa khona ngisuke ngona naye noma ngavula imoto ngisho umuntu wesifazane ngithi asilale emotweni ngesikhathi umuntu wesifazane sithi siyalala naye usho ukuthi uNkulunkulu qobo ngimlalisa lo muntu wesifazane. Nabona manje ke uma ingweleke bafethu kwavele kwahlangana ke naye funa ikholwa umzalwane osindisiwe ma amkela uJesu kufanele ahlale phansi aze amkeliswe amandla. Ungathi amandla sowunawo kanti awunawo. Umuntu ongakabi namandla ubonala ngalento zomtshela usuka la angithi senamandla usathane uNkulunkulu mayefuna ukucheck umuntu onamandla akubi usathane ocheck umuntu kuba uNkulunkulu othumela usathane ukunyakazisani. iBhayibheli niyalifunda iBhayibheli uJesu wazi la 40 days and 40 nights entabeni ngithi umoya ngcwele wenze njani uyena wathatha uJesu wamisa nakhona khona usathane ukuthi enziwe njani alini wayewenzani umoya ngcwele wayethi wenzani wayefuna ukubona umoya ngcwele ukuthi le mzimba ngoba uJesu enyameni yakhe kwakuumuntu so kwafanele lo muntu acheckwe ukapase ukuthi lo muntu nawo yini amandla yebo unalo ivesi kodwa amandla njobe nevesi bethi amina ngeke ngiwe mina I've got the word unezwi hambayo mntwezi umoya ngcwele ukuchecka ngaye wani uJesu wayintabeni wacheya ngama magama into ayifundayo eBhayibhelini ufike uyishumele mase wehla itebhiso uthi leyo nto kade uyishumayela ukuthi abazalwane abaqini inani bazalwane enkosini nasemandleni nayo amabutho athi uNkulunkulu alright sky bazalwane size kuwena athi sathane awugijime lapha
uSathane athi nje kancane athi Kutwe uwiswa yini nje umuntu usuka la eqinisa ngamandla kaNkulunkulu ethi uJesu bazalwane ngathi 1 athi 2 bukelani bafethu uyayibona ethiwa iWhatsApp angethi umfana asende imessage athi ulale kahle eshentombazaneni athi ulale kahle iWhatsApp izwi lomfana lingangena efonini lingene elizweni kusasa umfana kusasa intombazane ayisakhonzi kahle yaza umfana ukhulumanga njalo akhulumanga umfana usend imessage kwiWhatsApp yangena imessage enhlizweni. Now lo muntu obeqinisa kangaka ethi uJesu namandla kungena imessage eseyithanda umfana ngesikhathi eshumayela akukhuli izwi akukhuli umoya ingcwele ukhula ivesi leWhatsApp lento ke ikhule naye ke lento lomuntu baba esontweni uzuthi wena ayusibana uyavutha uvuthelwa umuntu ongena moya awile uwele la kusho ukuthi inyawo ziyakwazi ukuqhubeka zihambe noma umuntu enjani musu ukuhamba ungazijahi izinto zokamoya ukusebenza into zikamoya kanti awukabi nawo amandla kusho ukuthi udinga ugcwaliswe ngamandla kamoya ingcwele ka ukuze ukwazi ukwenza njani uzihamba kanjani wena manje